إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün barlıkны, bütün mahluklarını yoktan var kılıp, yer hem göklerini barlıkka getirgen, ölüm bilen tiriklikni yaraltkan, cennet bilen cehennemni bar etken Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga cın ko'ngillerimizdan aytgan hamd sanalarimiz maqtovlarimiz bo'lib tursa edi. Suyukli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge ko'ngillerimizning turinden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursa edi. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da Tebarak suresinde, Mulk suresinde Tebarakellezî biyedihil mulk ve huve ala kulli şeyin kadirdi. Büyük buldu Rabbim Allah. Allah Teala üzülmekte. Mübarek, büyük buldu Allah. Onun kolunda bütün boylık, bütün milik, bütün mulk, padişahlık onun kolunda. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Hem ol her nersege kişi cidüçü zattı. Ol şuşunday zat اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ Ol ölümni yarattı. Sonundan tiriklikni bar etti. Nerse içindi? Maksatını etti. Bizni dünyaya getiruvinin maksatını etti. لِيَبْلُوَكُمْ Sizni sınar içindi. لِيَبْلُوَكُمْ degen söz bizni bela qazalar bilen sınar içindi. Bir vakitte de Allah Subhanahu ve Teala min sizni dünyaya rahatlik için, dünyaya rahat görür için hem sizni şuşunda urnaştırıp kaldırır için demegen. Liyebluvekum bizni Allah Teala gel sınayı. Mine bugünkü sekinde de cemaat bir katı sınavlarız. Şuşu çirler bilen, şuşu yığışlı avrular bilen Allah Teala bizni sınayı. Mine şuşu avruğun vakitlerimizde, tamaklarımızdan rizık ütmegen vakitlerimizde, ütken rizıklarımızın temin tuymağın vakitlerimizde, hatta şuşu rizıklarımızın temli, hoş islerin tuymayışa avrap yatkan vakitlerimizde Allah Teala bizge ey bendelerim min girgen nimetlerinin küp müsün?
Күпме өлешен миңа шүкір итмичә ашадыгыз, ризыкландыгыз. Мин биргән тәмле ризыкларның исләрен иснәгән вакытларыгызда миңа шүкір итмәдегез, мине искә алмадыгыз. Авыр сулаган кешеләргә әйтә, шушы сулаган сулышларыгыз вакытында, иркенләп сулаган вакытларыгызда күпме сулышларыгызны миңа шүкір итмәгән хәлегездә суладыгыз. Күпме ризыкларны әлхамдулиллах дип әйтмичә. Хәтта ашый башлаган вакытыгызда минем исемемне искә алмыйча ризыкландыгыз дип әйтеп, Аллаһ Тәгалә безгә искә төшерергә куша. Менә җәмәгать, авызыбыздагы тәмнәрне югалткан вакытларыбызда, ис тыю тойгыларын югалткан вакытларыбызда шушы нигъмәтләрнең нинди олы нигъмәт икәнлеген шушы вакытта гына таныдык. Әлегә хәтле белмәйдек. Әлегә хәтле белмәйдек шушы нигъмәтләрнең нинди зур нигъмәт икәнлеген. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ва калилун мин гибадия шакур." Шөкер итүчеләр арасында минем бәндәләрем арасыннан бик аз кешеләр ди. Ва калилун мин гибадия шакур. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Лияблуакум" сынар өчен ди. Һәм шушы вакытта әйтә: "Айюкум ахсану амала." Кайсыгыз сезнең иң изге, иң яхшы гамәлне кылыр икән ди. Бу аятта җәмәгать Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә Адәм балаларына кайсыгыз күбрәк гамәл кылыр икән димәде. Кайсыгыз изгерәк, яхшырак, ихласлырак гамәл кылыр икән. Шушыны белер өчен, шушыны сынар өчен яралттым ди, шушыны белер өчен яралттым сезне дөньяга. Пәйгамбәрбез җәмәгать шөкер итүгә мисал китереп Давуд алейхиссаламның гыйбадәтен китерә. Чөнки Аллаһ Раббыбыз "Иъмалу аля Дауда шукран", эй Давудның гаиләсе шөкер итегез ди. Эй Давудның гаиләсе шөкер итегез миңа ди, гамәл кылып ди. Һәм Давуд алейхиссалам турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иң хәерле намаз ул Давуд пәйгамбәрнең намазы ди. Иң хәерле ураза шулай ук Давуд пәйгамбәрнең уразасы ди. Чөнки ул көн аралаш ураза тота торган булган. Аллаһ Тәгаләгә шөкер итүнең билгесе көн аралаш ураза тота торган була. Һәм төннең яртысын йоклый. Соңыннан тора намазга. Намаз укый, төнге намазларны укый, һәм шуннан соң тагын йокларга ята, һәм аннан соң тора иртәнге намазга. Һәм бу көн сайын җәмәгать кабатлана. Менә бу җәмәгать шөкер. Biz Rabbimiz туктаусыз безгә ризыкларны биреп торган, без белми торган ризыкларны, без хәтта уйламый торган, аңламый торган, башыбызга китерми торган ризыкларны, нигъмәтләрне биреп тора торган Аллаһ Тәгаләгә без бер туктаусыз шөкерләр кылырга тиешлебез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Давуд алейхиссаламның уразасын һәм намазы хакында сөйләп безгә аны гыйбрәт иттереп китерә. Давуд алейхиссаламның 70 төрле матур тавышы була. Шушы тавышы белән Забур китабын укый. Хәтта аның белән бергә кошлар тәсбих әйтәләр һәм таулар аның белән бергә тәсбих әйтәләр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә каршысында менә безнең шушы гамәлләребез кыямәт көнендә ихласлы булган, Аллаһ Тәгаләгә шөкер итеп башкарыла торган гамәлләребез саналачак. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Уфшу салам."
selamını taratınız. Üz aralarınızda selamını taratınız. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tanışlıkını taratınız deyip, biz bunlarga cemaat az ihtibar etemiz. Bunu izgi amel deyip oylamayız. Kay vakitte selam bergen vakitlarda kaybir kişiler cevap berge irineler. Yazmaça da tavuş bilen de cevap berge irineler. Ufşu selam ve atayimut ta'am, rizıklandırırız. Kişilerini rizık berip aşatırız deyip. Yeki çakırıp, yeki bulay berip, rizık berip aşatırız deyip. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyeti. Ve atayimut ta'am ve sallu billeyli, hem tünle namaz okuyuz deyip. Tünle yestu namazından soň yıklarga yatıp, ondan soň yanadan mahsus namazga turib, namaz okuyuz deyip. Sallu billeyli ve nesu niyem. Kişiler yıklagan vakitta. Şu vakitta deyip, tedhulul cennete biselam. Tınışlık bilen, iminlik bilen cennetlerge kirersiz şu vakitte. Abdullah ibn Ömer'nin kıssası bir acayip. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma meçitte turgan bala vakitinde yıklagan şuşundağı fakirler bile, fakir Müslümanlar meçitte turganlar. Mekke'den Medine'ye köçüp gelgen Müslümanlar bilen birge yaşagan 10-11 yaşlık bala. Ömer ibn Hattab'nın oğlu. Her gününe değil, Allah ilçesine değil, kişilerdi tişlerin sililerde, tişlerindi Allah ilçesi Allah'ın yorab biredi. Yoramasın eyti, mine şuşulay bula, mine şuşulay anlatıla deyip. Min de kızıktım diye Abdullah ibn Ömer eyti. Min de tiş küresim kildi diye, hem Allah ilçesine silisim kildi diye. Bir zamanla Allah Teala bana tiş kırdı. Tişimde iki ferişte gelip alıp gittiler. Cehennem geldi. Cehennem de kuyu ovuzu şekilledi. Hem iki mügezi var. Yani iki sirtmeni elip kuyatırgan iki ne kuyu şekilli, zor. Hem şuşu cehennemde de min bile turgan kişiler var idi. Min körüp tanıy turgan kişilerini gördüm deyip. Lakin birisinde etmegen. Ben şu kişini gördüm, şu kişini gördüm deyip. Çünkü kişi turunda Allah'a eğitirge yaramayın. Hem şu vakitte deyip, min dua kıldım deyip. Eûzu billahi minen nar. Allah'a sığınamın şu cehennem azabından, Allah'a sığınamın şu cehennem azabından deyip dua kılgan vakitte bir kişi kildi de korkma demekti deyip. Korkma demekti deyip. Hem şu tişimni Allah ilçesinin üzerine tügül evvelki üzerinin apasına siliyor. Ömer ibn Hattab'nın kızı Hafsa siliyor radıyallahu anha. Hem Hafsa indi Peygamberimizin hatını olarak Peygamberimizge şu tişini silegeç niçin gittirip yürüyü? Ni'mer raculu Abdullah deyip. Nindi kürkem kişi deyip Abdullah deyip. Nindi kürkem eybet kişi Abdullah deyip. Ömer'nin oğlu. لَوْ كَانَ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ. Eğer dedi, ol deyip. Tünle namazga da kırsa deyip. Ne kaderli eybet olur idi. Şundan sonra Abbas'ı Abdullah ibn Ömer'ge şu teşinin yoramasını eğitkenden sonra şu teşinin yoramasını işitkenden berili kartayıp vafat bulduğunca hatli, ülgünçige hatli bir vakitte da tünge namazlarını kaldırmağı. Çünkü bu cemaat Allah Teala'ya yakın ayının bilgisi. Çünkü bu nefil
ol Allah Teala'ga yakınayının, Allah Teala'ga şükür itünün bilgisi cemaat. Şuşa teş arkalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun şuşa teşinin iştelegi aşa Abdullah ibn Ömer'ge tünle namazga tırıp Allah Teala'ga özünün şükür itüşü ikenligini körsetirge, Allah Teala'ga ihlaslık bilen gıybedet kılırga ikenligin tüngü yıkılarını bölüp Allah Teala'ga şükür iterge kereklikini anlatır. Şu an göre muhterem cemaat Allah Subhanahu ve Teala her barşalarımızga da şuşa isenliklerimizin Allah Teala bilgen isabı hisabı bulmagan nimetlerinin kadrin bilip üçün onun nimetleri hakkında uylarga, onun nimetleri turunda başkalarga da silerge ve emme bi nimeti rabbike fehaddis. Allah Teala nimetler hakkında, Allah Teala'nın bilgen nimetleri hakkında değil, kişilerge sile deyip eytip emir ite Peygamberimizde sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Adem balası köp nimetlerini, Allah bilgen nimetlerini unutup jibere, o şulay bulurga tiyiş deyip uylay. Şu an göre bizden cemaat suluy turgan suluşlarımız, tem tatularımız, is tıyularımız, üzümüzün aldığımızda kelgen rizıklarını temlep aşı aluvuz, rizıklarını aluvuz. Bütünüsü de Allah Teala'nın nimeti hem rahmeti. Şuşu nimetlerge şükürler kılıp, izgi ameller kılıp, gıybedetlerimizde ihlaslı bulup, yaşavlarını Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala her barşalarımızda da nasip etseydi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولسائر جماعة المسلمين والحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم واستغفروه إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.